Ahwehwefo nyina akwaba edeba Attention TV so. Mo amunim sa Attention TV de ensema ejetene ne ewoye man Ghana ne aman fufuro so no. Eno ne yeboaboa no ne aso ne so project so hwo nsuo. Ne adaba bedan yahwefo. Sa wasemi ohime cha na mbedo so nsemu a meba no abedo so nsemu. Na mmo no sa wasemi pempenifo bi na nsem ne bi wo ho eso so sen me na me de show mo kon a na enema pempenifo bi na me de show mo kon. Na ndani nsem me jetene ne ewoye social media ne so ya man Ghana mu han musi a nsam no efa yankasa ya maame eya Agradaa ho say your friend Evangelist Mama Pat. Na say ya o sinti say no dia akom no dia aka ntwa ho nti o twa no ho nti watwa no wa de ba be ras of die mu. Na ya maame ni nsem bi ne dressing ne nyama bi a wo ye no still na amankrofobik kaka say ya maame Agradaa de debi da. Na mo no akom no wa brand no wa package no no dia ba eye nyamesum mu. Na still na akom no ewo ho cause uchi obi be ye anya kra be ye na kodia do be hwenhwan kwala de ewo hono mu enti ya maame be ye de kakra na akom no de kakra ewo hono mu enti me maame hu nsam de wan hwa ne nsam de meka se meka na ne ohimeje wasem ti hu se backup ne very strong enti me ntumi ba be rodi a champagnefuo bi kon na ansa na me de champagnefuo me do mo didi a kire wo no ebusuafo kan se social media handles ne nyina no ko YouTube Attention TV bon mo de so be like wa share wa subscribe to our YouTube channel no o subscribe ya do me bi o boso se ne be ya bibia beto no ona aye kanea on sabeka uko Facebook so Attention TV GH awo hono mo like share comment so e kan di channel no ho adanse e kira foforo twa mi abra ohime cha mi twa me husima me ba ye beto aso so jimre etwe me ema me twa me ho sima ekobaye na wo so otumi hu se me se enne efia no se ebedali soja because en monyamfo a me wo mo ewo me nchen wo ha no se a Agradaa ho sensem obi so be mo Agradaa owi a watumi se konko eni Agradaa ma me bebia wo bia so podwe mu ye papa esan se enne ne ba be mo o se konko ye ma wu nya hye papa bia because of say Ghana fo ni bi kaka se unsam na wudi wo wiase na wodi abanya misum no asa wo pese wo senya medwuma no ne se ehunti no and then me ne edifo ekuku dam ene wo menchen e wa Attention TV ha no se ya se ne be betumi atwetwetwe nkomo na ndi e chese Agradaa mabua makaje gu mama ya moamo se konko na ndi chese yetumi aya ho adwuma ye mo mi angasa me papa eye Prophet Eric Antwi aka odbe so mama ya na mi ankasa me fe so emma back to back e be hihye se moko ai eti wati ose e be hihye se moko eti Agradaa mpacha ende no boaboa show sapo mu nsuo video yi hu a ye be ma na hihye se moko e na afa so no mo mi ankasa me papa eye Reverend Richmond Fifi apekutu ewa ha no mu se ono so se ende Agradaa wo de obediform o clay go on mo ba be modi wo se na wo sitie no wa hwe clay nenim e de akeka kansam de achew abusuafo wo de yenkoni hwe mmemme ni monyamfo ya me ka mu simu Prophet amen mo akwaba meje so abusuafo no ho ye obia ho ye bibia boko de bibia boko pacho pese mi body na de soso mame sa mate Prophet Eric Antwi body for back to back e be hihye se mako ya eno kra na ye me de no e be hihye se e be hihye mi se moko ho eti ende me na be hihye mi ana se be hihye Agradaa de be tima hihye ne pa ende be hihye no me mana hihye no o be destroy no the mean destroy but me mana hihye no with the professional way yeah be hihye the professional way sure yeah Reverend amen bia boko de yeso aduma de pachi ide Reverend Kaudi no kan dan kam sen ka wa makam kachre ma ya se edina sha da kan ta mo sha ya ta mo ni sa ho and dan ka wa ya ma me ho afa me pa me fa cha ho eyo ene me de acha ebusuafo no ho ye Kristo adumo bia ho ye nkwala no ho bia ho ye adum ye de rade ase na Prophet me sha ase de fruit so ya hwe ya nkase ye sister ya maame ya de nyina eye Agradaa since Agradaa since your friend Agradaa be your friend Evangelist Mama Pat
ama say first ne de ne anim say obo wiase ba say no so oni wiase biom na mbo no ade a oya sofo ama owo ne church na tama chese obi asori na no ye hu akuku dan form tumi ko hono ne sakrofo ye krampa bi mo a wa mama so konko we destroy my life but yes to tumi ko boa ma bibia ko so ni nyina enkonko danchen wakoya sofo pon a say Agradaa e di sofo semo hata na ni mama Ghana fo bi ka say wogu sofo fo ni mase no ujitum sa me da se mama chi attention ti fo ne ahwefo ahwe na mama chia mi am papa prophet Jonah Jehu apia akabwa the third Mozambique International mama chia papa Church of Pentecost odi for me papa mi chia na fe mama chia me yere queen na yenko yenem I will say Ghana for yem penokore Agradaa maybe we can once in 2019 we can Agradaa once in 2019 no nyame da na di kire me na anya ne a ye hu na Agradaa ye na Agradaa ye nipa bia o we up Schnapps we are because Schnapps no di untimi nyaano Agradaa ye nipa untimi nya Schnapps no obi a wo hwem bia mana to Agradaa we Schnapps Schnapps no so we wo bra no te abosom no so no okay nti o firi on yo e bia crocodile tears no ye no so wasakra na wasakra ene ni atemdie wo social media aka me gibi di se nyame asem na ade betena social media no so but Agradaa mfa nyame asem betena ho se ne otia odidi atem no oye na dwe se obe sofo yin so on change ye nti ade a Agradaa na nkasa no what is said that the senior yes so asietum that said the yes so asietum that said the yes so enti Agradaa na nkasa won sakrai ena Agradaa wo hwe nkwase asema odi wo social media wo so eden wo hwe nkwase asema odi a wonye na dwen se opese osesa wabon hudu ya wepunutu anko obi a watima fa koti kwanto age amanfo osika na wa wo se Nyankopon se yemfra evangelist mama part esi eduwa no anka de se wenso wodin sam chichi ni pawere nansi on fi prison ba na efi se anko be sakra wo se prison no ko dai no emfi ni video mu ye ama ye kura be kasa man se Agradaa be sesa na niema me brase na shishi ni no me kasa ma na ma agi prepare tie me no aksam ama ya ma Agradaa kwa ma ne ba fi oba de a afense wo jimi kura so eden wo jimi na jimi na wo jimi no nyo bi ntu no funti me matena hai me fa sa kwanya ka chaga se wanya jimi no a abetina ni so na tina ni so a abetini nsam na jini nsam so dia ye be hu no wa naked and street so because nyansa pa de nyansa Agradaa ni bi oni bi because ni ku yo bi on pekasa but Agradaa is the sense wa bobo be ma no na bo na hwene mu so de ahwene gunsom be this no de adwene de na ma be ma na dio wo twene ho awonte ase so de ahwene gunsom be den ade anu na ma be ma na di because Agradaa nyahwene anka otimi nka se ni kunu sebe ya dinu turu mu ama ne ba mawu o ya ba we collect ye kan ma Agradaa anka hu anka wo be fa nyame tatu so wo nyire so tumi pepa be da so da ho na wo ya ho swag we evangelist criminal evangelist we evangelist etimedia na me kache fo hwe kwasema okaka wotumi obatime adi no yonko ba se ehia wa ehia sabe otwe we evangelist ani pakotre na se enti mu omko ho no mesre se minyare se medi mu omko ho atem sabe wo kwa Agradaa asori dem a nipa gu no kom na di omuti no mko ye okay na ye asofo so ye bremu abibi da obo ko se ne credit card so mko ende no asofo di hu machi no efuto be na ode ma no onim sa Ghana ha ye ma ne kwa ma ne medimi santi no okofa Nigeria asofo Ghana asofo bi ko ye because e video mofu enenam pacho so podwe mu mame papa na nyame ba wo so since Agradaa you say friend evangelist mama part me de nsa me de fa one yankasa ya sister abawe bi ono so hu na chese otumu se
o se ya mame Agradaa ye papa eya samse wa chesa ba yue ya koka na nsem e de akofro ya mame Agradaa ma Agradaa sane wa ba yue yuso ama oka so betumi ahwa ba yue sebi o kafra komede na ade ne twe na be ma one ne tekra en chese nsem we utie free eye osofu mame anu a wakoye sofi eye wanka obeye den why mama that's said you odi for back to back ochia ni sunsumoja otimi sabon kumsun timi sumichia vivo bichia wa no pe dichia kese so koma me papa Reverend Dr. Abdul and Reverend Duncan Stewart say papa chia ni yere nti ma so me bo me yere nsha ho obado bia chia bezeso bia obia ohemani bibi say Ghana for ankasa a hypocrite minim kwan e fa so a say the papa kan na Agradaa e share no so for a born clerical na nyame djuma mu no ene Ghana so for na ankasa no say me ma me tu say be omagimi pa o say asofo no agimi o say ye 100 am ye sofo ni bi ye 198 omu agimi fo okay omafa evangelist dia to omo so wo hwe evangelism na ye ka ho asem na nya didi atem kokko na kokka nyame asempa de awrade ho dance fa kire wo ukona ko didi atem ya no me hu so ye sofo no me hu so ye evangelist na ede na oba from so ye evangelist wo fi akomu na obefa nyame din dia to so na uko social media de ye ho na ye nyina akra ye broadcast ye church but onko didi atem and the do nyonko batem ba ku bia mitie kura de o se be ma no kura na oba na nikunu na hia na ma eyentum akura ontimi kura look at all this nyame adwuma na nya ni sa asori den ya okoto free apa life kura misuma no on kwa nyame hunu mo bo on kwa nche kura no obewu ko sofo a utimi ton asori dan anyame dia ma o e de ma o konfo ba. Okay, evangelist, this is so baby or evangelist. So called evangelist. Nyame ofra o hwe no afre. Detene no ebi man kasa na from ho. O hwe papa ya nyame afre no. Ene nyame so ofra omo ho ofe. Omo manim da ho. Agradaa na nim da ho. Makeups. O say eden. Makeups. O de opa on ko dem no ko sha ko huru na nim ne ehwe. Nyame kwa na dum no sai kokko ko nipa tuntuma ka abrekyere kura ho ofese no achire kokko be kuma achire kokko be dey kokko be kuma achire wo do na kan yo waka da shema no na maka so oye nipa tuntuma ka nye etuntum fa nkase ho ofe yensra so mimi se min kai da mdi nkunsra e beto de wasra pon asa di evangelist sa dia ton so na wodi nkwase asem didu nyonko batem dinasi atem na ase hono ne ho bia na wo na ne de na kasa na o di perfume Gucci perfume ne gu ana se de no di gu Versace o timinto obetumi ato o timinto ye kuro mu ampanimfo bi ana eta na chi no di sam mo asem eta ya Agradaa echi okay ana odi sam mo asem na sofo mpanimfo bi okuro mu o so ye sa de ne bi o mo eta na chi na ka ede na ye ba be show evangelist akofo Nigeria ni sofo ada na o me fa papa back to back ka sorry dem on ka clear kana ko bewro etu ani ma mede manu ebesi no yesuso nsem fun so okrom ha nsem fun so nyamara nsem ani yesuso so me nka kura fa bisofu biso on so go eprichi o me jansha fa kofie se bi nsem fun o kan owi awasa jiji nkrofo sika na wo jide akoy odi ko nyame o we ya ni nyame eti me papa de betwa to no Agradaa de nyame mfre no ono na frɛ no no okay that's papa mama mbra so na yen hya se yen sem ntie wa na enchane yemre na yemre na Agradaa Mesia Agradaa sitie na Agradaa edi nkrofo atam no ani se ebia wakwala bi ana wabusuani bi kwa Agradaa sorry a obeka chen so onja ya na asem mo jai menka no krebi wo so nua ba jimi a
o de bema kwasia na befie unu aba ye den a wajimi a o de bema kwasia okay na befie 2 odi nsu ka ukoda hospital ni kwasia ma nsu odi nsu ka yeah odi water bill ka ukoda hospital a untua water bill ni kwasia di nsu si so okay what you say ne mama e kasa we no Agradaa ni ntiye ojimifo nti ejimifo nso na eko asore thank you na mimi nua ba so be kwa Agradaa asore ya meni tinton time una ate kwata ma meni tinton time okay mimi nua ba bia nyimi no sa na wa go si Agradaa asore dem uwia bia komode wa ba giska won so de collection collection Agradaa ni mjise me collection ni mjise me why no social media Beyonce social media then Beyonce okay eno odi samfunto onyo bi ntunufo okay na nka ba ma da wachidie se obu ba ma tina me se unu aba jimi onya ba ma kwasia thank you enti se Agradaa pese ni kunu ho no pese ni panya Agradaa ho nsam ka ba ma ntunufo a wonti because otoma ba ma di okay di ba ma ntumi nkasa oh I see na me se wetima ta ma medi dabi ka ba ji wani so na nka umuti medi oba ase wo yo ba sab e twere bi bo wani no abedi unyanko ba atam wa abedi na atam oba ya odi no atam kura no ho ofese Agradaa thank you eja asa wasoro dom se wada so podwem yemre ne sa Reverend be pacho why na obetia no why na opese wo ka chen so o tia no say nkoma no special shout out inchia kese na no e cover me papa timinchi okay because e dem ebo no ayesua ne mebo so yehunu efiri ni panchen okay ti me de shout out no koma no e koma me ma no ene me baba okay nkunimdie okay ene asofo nyankopon frɛ papa e da won so papa e da won so ye chia won eja o special shout out bi abem obi ana me shout out ni se ohia me abra ohia me nko ahwehwem na me nware wo haban bo ho ban na wo nkwase wu ababa o to soso eto ani nufu akese yare wo bra mama she isu ma ho afi biara ben kasa bra me ye forget ma ho hwe ade a me mpe na me ka kire yi emma me nchen kasa chim obi adwene mama me ngiska o to soso a o to no mamfa so mraso onufu mu udura manufu no mfa so mraso na emu memfa utun social media na enwo so mo bi akoma enye ne ya me pacho wo fa afo a wo hutu kase atwam should you for question to attention TV na subscribe na share the team me asem na beboa na usiafo a otumu se ejai Agradaa baby awo bia nda ho be hihye sem kopa baby awo bia because kakreya just a surface ya wide ya kire we krampo minim se ye dan a odo response ebeba abonten na odo response ba abonten a no obo homode an se obedi channel no ho adanse e de a kire afoforo se attention TV for monkonam ko show mo e wo YouTube na mo subscribe to mo YouTube channel no na Facebook no so no okwa e attention TV GH e wo ho like share comment e wo video sini nyina so afeiso no na chesa asida etwa to okra enkoma me cameraman me director me manager eni obi biara wo so a wo hwe me no so no asida piesie enkoma wo hia mo abonte abome samra ne frame ohima echa